Om Swastiastu. Parangga penureksa sane kusumayang titiang. Idadane sami sane wangiang titiang. Mewah para semeton yuana sami sane terasna sihen titiang. Sedurung titiang lanturang matur. Lugrayang titiang. Ngaturang rasa angayu bahagia. Majang rei ide sang yang widiwasa. Sangkaning asam kertawara nugrahan ide. Titiang asapuni ketalar ide dane sarang sami. Presiden ngemangguang kerayuan ring dijeje megena. Ringgalai sana becek puniki. Titiang pacang aturang jagre winungu semater. Melarapan antuk pidar teba sebali. Sana memurde. Bahasa aksara miwa sastra Bali. Maka dasar ngerajegang budaya Bali. Ide dane sarang sami sane wangiang titiang. Sekadi sane sampun keuningin Pulau Bali. Sampun kasopisan kuentanan nyani kantos kedua negara. Napi mawinan sekadi asapunika. Santukan keliuhan adat miwa budaya sana nenten samen pada ring jagate. Sakewanten ring ab jagate sekadi mangkin. Sani kewastanin awar tanpa watas utawi zaman globalisasi. Budaya-budaya sampun sayan ketilarin. Napi male bahasa, aksara miwa sastra Bali ni sampun sayan ngeredang. Napi mawinan sekadi asapunika. Santukan pengelimba ilmu pengetahuan miwah teknologi sampun sayan nincap. Parjanane pemekas parayuana Bali ni kedalan oleh kewentenan jagate sekadi punika. Makian senengan nganggen teknologi makadi, media sosial, game online, internet, bandingan ren leben indek lontar utawi sastra Bali. Punika mawinan bahasa, aksara, miwa sastra Bali ni ketilarin. Kantos wenten anak maosang, kini melajain bahasa Bali punika mewah. Ini melajahin sastra miwa aksara Bali punika tenget utawi pingit. Ide dane sarang sami sane wangiang titiang. Bahasa aksara miwa sastra Bali. Maka sile tunggal widang kebudayaan Bali. Wanta membuat pisan sejeroning ngelimbakang kuripan budaya Bali ni. Ini inarga mayang sekadi tetanduran. Bahasa aksara miwa sastra puniki satma ke akah. Budaya pinaka punyanipun. Ilan-ilan seni tabuh. Sesolahan seni ukir miwasani tiosan. Punika satma ke sekar utawi wohipun. Bahasa aksara miwa sastra puniki satma ke akah. Sane presiden ngerajegang budaya Bali ni. Ini ke punika kesinahang ring kewentenan para jana Bali ni. Sani ngemargiang swadharma utawi swagina sawang-sawang. Sani mempermana antuk ajahan agama Hindu. Pinakejat Bali sani medue dresta. Sekadi anggangguin basteri tatkala membawasan. Anggangguin punika patut kedadosan titi. Patut kedadosan dasar saling rumah ketang pesemetonan. Duaning mawet saking bahasa iragen nemuang mitra. Saking bahasa iragen ngemolihang arte. Saking bahasa talar iragen nemu sengkala. Ini nganake maosang layahe tanpa tulang. Duaning asapunika patut urat tiang mangde preside wacikane ngemedelang pengerasa sane becik. Riantukan punika ngiring telebang ngawet reng dewek pedidi. Ring keluarga kantos ring pesewitran mandenganggen bahasa Bali ring dijeje manten magena. Santukan ini wantas tata pinehang ring kayun ke manten nantan kelaksana yang minap mewah kerasa yang. Sakewanten
Pindayang mangkin ngerahina membahasa Bali. Madan nanten rajak Bali wantah ring lambe kemanten. Ngiring mangkin. Mang deside segilek seguluk. Selunglung sebayan take. Sarpenaya ring pesemetonan. Duaning membahasa Bali saat maka pemikukoh budaya Bali. Idedane sarang sami saniwang yang titiang. Sani mangkin, ini aturang titiang indek aksara. Bina ke pengrajak budaya dro ini. Kuentanan aksara puniki, membuat pisan miwan nenten presida kepasahang ring sejeroning keuripan imanusa. Aksara puniki, bina ke atmanas tuti, nguatuang sang yang prana, raris ngelimbak ring widya kediatmikan. Madut lontar tuturaji Saraswati. Jat membali sampun membekal aksara ngawet saking garbe. Kantos pemuput mulai ke tanah hewaya. Aksara Bali sampun mesikian sarang bahasa miwah sastra Bali ini. Lontar miwah sastra Bali dro ini. Makian sani ngangin aksara Bali. Sapunapi iraga uning daging lontar miwah sastra Bali. Ini nenten uning ring aksara Bali. Punika mawinan, ngiring pelajaran aksara Bali ini. Manda presida kebudayaan Bali ini serta terajak. Idedane sarang sami saniwangi yang titiang. Tiosan ring bahasa miwa aksara Bali. Sastra Bali taler pinake pemikukoh budaya Bali. Mawinan, sastra Bali ini patut rajegang. Seluruh pelaksana drone ring Bali patut kedasarin antuk sastra. Wenten tutur, usana, tatwa, miwasane tiosan. Sani mempermana antuk ajahan agama Hindu. Sani ngeranjing ring senilan budaya Bali mekadi. Seni tari, tetabuhan, megegitan, mesatu Bali. Sani daging cerita ipun ngambil saking parwa-parwa, keguritan, kekawin-kekawin. Wenten taler sani kebawas darmaning pegambuhan. Pina ke dasar sesolahan miwa tetabuhan. Kantos wangunan Bali. Sani nganutin astu kosala kosali. Sami kedasarin antuk sastra Bali. Yening kayunin sarang sami. Saya waktu membuat pisan kewentenan sastra Bali dro ini. Saking sastra iraga melajahang raga. Saking sastra iraga ngerarah sesuluh. Tong ngelah karang sawah. Karang awaki tandurin. Kini sampun iraga uning melajang sastra. Presida iraga uning sani patut taler sani iwang. Idedane sarang sami sani wangyang titiang. Malih pisan titiang mapinunas pemekasnya ring para yuana sami. Ngerajagang budaya Bali. Wantah swadarman iraga sarang sami. Maka pretisan tanah Bali. Sane patut ngiar tiang warisan leluhur. Mopianti antuk swadarmaning bela negara. Sane patut waspada yang mangkin. Wantah iusan budaya dura negara ini. Mangden nenten ngusak pesemetonan. Adat miwah budaya Bali ini. Bahasa, aksara, miwah sastra Bali. Wantah pina ke dasar nyengker miwah nyaga kebudayaan Bali. Wasu presida jagat Bali ni rajak. Idedane sarang sami saniwang yang titiang. Yining cutetang titiang pina ke daging pengringkes pidartan titiangnya ingge punika. Sani kepeng siki. Iraga sarang sami mangdes tata mausaha ngerajagang budaya Bali. Sani kepeng kali. Ngiring sarang pelajaran bahasa, aksara, miwah sastra Bali ini. Sani pina ke dasar ngerajagang budaya Bali. Sani kepeng tiga. Bahasa, aksara, miwah sastra Bali. Sani pina ke titip pengancan sani medue angganggoin bahasa. Pina ke bahasa sani medaging tutur tatua. Sani ke angin metatra kerama. Ngulati rajak budaya Bali.
Jujur Santi Jagadita. Ida dani sarang sami sani wangi yang titiang. Wanta kadiasa punika sani presiden aturang titiang. Mogi-mogi wenten pikena ipun. Menutu wenten atur titiang sani nenten manu trengarse. Sugra yang titiang nunas agung rena pengampura. Maka wasanani ngatur puputang titiang antuk parame Santi. Om Santi, 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 Om.